Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih teman-teman nih. Tuh, wih, ondel-ondel Zidan AM Betawi. Wih, keren nih teman-teman, lihat itu. Wah, mukanya cantik banget teman-teman, bibirnya seksi. Wow, ini mah mantep ini topengnya nih. Wih, keren banget. Wih, ada anting-antingnya nih sini. Tuh, nih sebelah lagi nih tuh. Ini anting-antingnya nih teman-teman nih. Wih, mantep banget nih. Wih, mahkotanya lihat teman-teman tuh. Wih, mahkotanya mantep banget teman-teman tuh. Wih, mantep ya teman-teman ya, mukanya cakep ya tuh ondel-ondelnya ya. Nah, tuh rambutnya tuh lihat tuh. Wih, warna-warni teman-teman. Wih, tuh bajunya berkat full berkat nih. Wih, mantep, keren. Wih, warnanya merah putih. Wih, tuh lihat nih, ini yang cowokannya nih teman-teman nih. Wih, ganteng banget nih ondel-ondelnya nih. Tuh lihat teman-teman tuh. Wih, matanya nih, alisnya nih. Kotanya tuh. Wih, ada bintang tengah. Di samping juga ada tuh. Mantep banget dah. Tuh lihat tuh. Wih, keren. Tuh rambutnya juga sama tuh, warna-warni. Bajunya nih warnanya merah. Selendang nih. Mantep banget nih teman-teman. Ondel-ondelnya ada sepasang. Kasih udah nonton video Zidan AM Betawi.